ntarakwambimba ntarakunenguza ntaragukonera kwawe ndakubwiye mwana wawe humura ndakutoja ndakubwira ngo icyo Imana yakuvuzeho abantu hari abantu yihera ngo ujya ngo tumuhaye ibisi tumuhaye ikiribwa tugiye kubiraba ngo ntibaje sibaragitera simiyoni aricara afise mesaje yabwiwe n'Imana aratekana aratuza ntiyabagiharura imyaka ntiyabakiraba ngo bimeze gutya abafise amasezerano baratuza ati ibiciro cyane bitubuke ndaje wenzo oya none shege nyama uratu kumisa haleluya oya urabona ni sai genzi uni corona sisi corona parte mba corona turapfuye corona nari ngebusa kana corona lihi sukuri rabinge dusa rabaningire wambaye kandi korona yihari abantu ntibuca umviriza urabyati ivyo ntibindaba hari kintu maragite Imana ishati byanga bayambara ikagera gutyo basobeka bikaha igahindukira era kuri hari abagabo bafise amafaranga bagura impundu ziyimvye ariko bambaye ibara ariko wewe waza kwicabura hari muri sura wirenze bayambara Imana rimubwiriye hagati kurishikamo haci Imana yavuze yabwiye ngo simiyoni imubwira ahagaze ngo ngaha imbwa simiyoni wewe ntuzopfa utarabona umukiza bisigura kwari ho kuva ngaha no gushika sibyo hagati haci Imana yagize simiyoni yaraye ubusa Imana ndayira baramuvuze baramusohoye mu nzu yaragwaje yarafite amafaranga mere bare
ikagira lete igakukumba kabaho kandi bigendana abandi egera bene wabo arabya ati naringa nza kubona imikama y'ingano irahagurutse hama burya nza kubona gwanje uhagaze hama muri yanyu ngumigira guca yunama nabani bati none ko yari imikama yose Yosefu yamene bwiguti haleluya mu gihe afise ibimenyetso cy'icyo hari ibimenyetso bikabije mutima ngo